Kajine ngerari semanyawis inggih lan turen didiang raris caritan risampuni kanthi asa punika mungguing aturitan Wawa sapunika Ki Keboyo raris digelis minangka diajeni jan nyawis permangkin bahat pesan kana kiaya mungguing penyawis ajeni dan udah cening pianak bapu anak ibu kui cening raso bat kena bapu ni buku jani ninga mineka diatur cening ibu ku gitu ngelapas cening alit akadon Haji merasa sang saya ngelepas anak ibu ku dewa sawireh telak tekang aji idewo nu ne pawakan alit gitu dewa mangaroro pangoba jiwa buat rasa kena aji lakar ngelibin dewek ceningi lakar ngero ne madan pengupa jiwa yen kedo kana ki dewa soaki walu pangaji sing yen mungelin kena ceningi buku gitu nah aji jani lautan cening mejalan ngererek ne pangupa jiwa lawatang cening alumaku ani jani lautang cening majalan haji lakar ngerasti tiang pejalan cening mogi labde karya pejalan cening mogi cening mana maradang mogi asung kerta wara nugraku ide sangyang paramekawi sida rades cening ngemangupang ne manang pengupa jiwa